Biner neca hen herem henin luan hereman serdemek hatiye gittin serdemek nû ve bûye. Her wekî tê zanîn heta 7000 sal berê ji wê dema ji 7000 sal û wê de digote serdema neolîtik. Çi ye ev serdem? Bi Kurdiya wê yani serdema kevirê nû. Benî ademiyan bi kevira ji xwe re şekil didahin tişta. Ew keviranê bi kar danî çi bû? Kevirê arbeş bû yê obsidyen bû. Tenê amûrê di destê wan de kêra wan, şûrê wan, metalê wan, tîrkevanê wan hemû alavên ku pê tiştek çê dikir, şeklek da tiştekî yan jîka pê diçû nêçîrê yan jîka wekî kêrê bi kar danî çerm jê dikir, ji xwe re ew çerm wekî ben jê dikir. Yani kevirê arbeş o yê obsidyen hemû navgînên benî ademiya bû heta 7000 sal beriya niha. Lê 7000 sal berê tiştek hate keşifkirin, tiştekî nû bû. Ew çi bû? Ew paxir bû. Belê êdî benî ademiyan dev ji kevirê arbeş ku yê obsidyen berda êdî paxir keşifkir. Kî dikane bibêje ew paxir lana wî paxirî cara yekemîn nel xarpêtê bû. Belê xarpêt bi rengê xwe ku wekî paxirî jî tê zanîn dîroka veşatî lê kela xarpêtê ye. Ev kela hanê ya hûn piş bidibîne dîroka wê xwe dispêre derdora 4-5 hezar sal beriya niha û temelê wê binyata wê ji hêla pêşiyên Kurda hûriyan ve hatiye danîn. Paşê jî dîsa pêşiyê Kurda 2700 yan jî 2800 sal berê pêşiyên me xaldî yan jî navê xwe din Urartuî ku navenda wê li kela Tuşbayê li Wanê bûye heta vê derê hatiye vê derê em bêjin xarpêtê û heta meletê jî derbas bûyî bêguman sînorê xwe hîn pirtir firekiriye. Çima giringî dayî vê derê? Çima hatiye ev kela hanê wanê ava kiriye? Ji ber ku vê derê paxir hebûye. İdî Urartuyan yan jî xaltiyan tiştekî dijî lêzê dekir. Ew madenê ku dîtibû tev hev kir tiştekî din hilberand. Ew çi bû? Ew hesin bû. Belê werin em li kela a hûriyan a xaltiyan ku jê navekî xwe yê dijî dibêje kela şîr werin em li ser pêhatiya kela pêşên Kurda lê bikolin û li der dora wê bifitilin têkevin navenda wê heger derfet hebe em bi hev re kela şîr, kela xaltiyan, kela hûriyan ya xarpêtê bi hev re ji nêzik de nas bike. Fermo. Bînerên hêja wextê mirov dikeve hundirê kela xarpêtê li ser milê çepê du heb rolyef mirov pêşwazî dike. Yek jê rolyefa ya fîlê ya dijî ya şêr e her wiha kitabeyek li jora hanê ye ya şêr ev e ya fîl jî li dera hanê ye. Pê gotin ev rolyefa hanê ji hêla a xwînliyan ve hatiye çêkirin. Bînerên hêja çi a qoyunlû çi jî qera qoyunlû ye ku bi Tirkî jê tê gotin ev nav hinekî bi nîqaş e. Lewra lêkolînerê me vê dema dawîn dibêje di rastiya xwe de ew beranînin û peskelînin. Yani dibe qera qoyun peskelînin a qoyun jî beranînin. Loma jî yek caran di nava demajoya dîroka veşatî de em ê wa hesteyekî biçelpînin û prîskek derbitariya daristaniya dîroka nepen ve biçelpînin da ku nîqaş serwere kirin û zelaltir bibe. Belê bînerên hêja em li kela dibe çarşî xelta, çarşî kelta, navê wê yekemîn e
uyrojet beje xarpet. Yani naveki Rulkane bisperi dilokavi bisperi de dora 4000 sal beriya naha. Çarşı xelta, çarşı kelta bi zamanê pêşên me yê hûrî tê wateya bajarê di nava Sûran de. Yani jî bajarê Kelê. Ev xelta kelta di nava Demajoyê de bûyê kela em niha jî vî navî wekî kela bikartîne. Belê destpêkê me li jêra jêr dest pê kiribû û hemû hinekî zîverî lêfitilê em hatin niha ku lûtkeya herî jor e. Niha em lûtkeya kela xarpêtê yê. Belê bînerên heja ji vê kelê re dibêje kela şîr. Serpê hatiye ku heye. Rivayet ew e û tê gotin ev dîrokê de ji derbas dibe û ji gel jî yani ji bav derbasî kur bû ji dê derbasî keçê bûyî û ya wê heta roja me îro hatiye. Çîroka wê ya ku jêr dibêje kela şîr ev e. Çaxa pêşên me yên xaldî urartûyî dest ava kirina vê kelê dike tê gotin ew sal xela hebûyî baran tindik dibariya baran nedibariya derdorê av kêm bûye vana jî xeber stendî malumat stendî ku dijmin ew ê demê nêzdê rîş ser wan bike loma jî ew dixwaze rojek berê rojekê kela xwe zexm bike lê ji ber ku av tune yê ew ê çi bike çeneke li çareseriyekê digere rojekê yek ji wan kesan ji derdora em vêjin esilzade yani jîka ji derdora kesên zanemend diçe dinere jinek dayîkek şîr di ser nan de didoşe û nan di nava şîr de nerm dike di zaroka xwe. Tiştek de aqlê wî dibêje gelo ew pêkan be em jî şîr ji derve avê bikarbîne li tev cilba a kela dîwarê kelê bike ew tiştekî wanî pêk were pêkan gelo tê erê hewre nîqaş dike û biryarê didin. Li derdorê çi xas ajalên şîr hebin çêlek vizin mihî didoşin şîrê wan tînî vê derê û wî şîrî tev li cilba yani tev ji xerca a dîwarê kela ya çarşı xeltayê dike. O vî awayî vê kelê ava dike. Ji xwe wextê tu zû ve lê dinere hingekî rengekî wî bi rastî jîka bi ser rengê wa zerê şîr de diçe. Yani şîrkî mirekan vê jî wanî xuya dike. Ev kela hanê me gotibû binyata wê de dora 5000 sal berê yani 4000 sal wê de tir ji hêla hûriyan ve hatiye danîn. Paşê jî 2008 sal berê pêşiyê me dîsa yê xaltî urartûyî hatî vê derê ev kela hin zexm kiriye. O di nava Demajoyê de heta 100 sal berê jî ev kela hanê hatiye bikaranîn. Bînerên heja gavat lê dinere ji xwe li ser kevrekî yekpare hatiye avakirin. Em çiqas bi şans û suudin di nava Demajoyê de du pêşên me yên bi esl û fesil bi nav û nîşan ewanî ji me re berhemên dîrokîştiyê niha jî em tên li ser wan kelan xwe qure dikin mafê me yê em xwe hinekî dijî qure bikin. Lewra li van deran me got serdemeyî kevir serdema kevirê nû yani dibe serdema neolîtik dîsa serdema paxir sıfır jêr dibêje yani jî dibêje serdema kalkolîtik bi zimanê arxeolojiyê ew serdemê hanê li welatê me li Mezopotamya jorîn hatî danîn. Ji xwe wextê em hatin em kure hatin em navçeya Xarpêtê ya Madenê re em hatin. Tu li rast û çepê dinere ji xwe axa wê dişêbir rengê paxir rengê madenê wê wanî ye. Loma jî ew pêşên me lanên hesin, lanên paxir, lanên em vêjin tunj vê derê de keşif kiribûn û giringek mezin da vê derê. Loma jî ji wanê bigire heta Mûş, heta Çewlik, heta Dêrsim, heta Xarpêt û heta meletê ev xeta hanê xeta hesin bûye. Destpêkê a paxir bûyî paşê jî pêşên me xaltî urartûyan cara ewil wan hesin jîka keşif kiriye. Yani evana serdemên giring di jiyana mirovahiyê de bînerên heja. Loma jî cihê wanî mirov gavatê mirov dikeve tunela demê bi îngilîsî dibêje tunnel time ez bawer dikim. Kurdiya em bêjin çi? Em bêjin rêwîtiya ber bi dem û dewranên berê ve. Niha em rêwîtiya çi dikin? Em rêwîtiya 4000-5000 sal berê dikin. Bînerên heja li derdora Xarpêtê gelek berhemên dîj hatiye dîtin. Hinek berhem hatin dîtin wekî bivirê ji kevir hatiye dîtin. Wekî pêkerê biçûçik yê ku mirovan ku di tenûra de qemirandine ew pêkerê wanî biçûçik hatî dîtin. Gelek tişê dîj hatî dîtin. Wana di lêkolînê di ser re hatîye dîtin. Heger defetê me çêve em ê biçin mezexaneya Xarpêtê wan berhema jî raberî we bike. Belê kela me ya dibêje çarşî xalta, çarşî kelta ango bajarê di nava kelê hê de bi zimanê hûriyan em lê digerin. Li jêr hin tiştê wekî dijî heye ka em wan hekî xwebera cihê ku arxeoloji yani cihê kolandir lê heye rast û çepê me bêkamê li çi rast werin kerem bikin.
Böyle binlerin hecan ha hun rasu çepeme avahiyen ku hati kolandın o serve hati girtin hinekci derveyi cinaje kat tevrilerine katiye hati kolandın evkala ku dirokave her veki me got xod speri çarpe hazar sal beriyan ha beguman bineve de bineve de meruf pırtışta merak dikij ber ku despek ve dere buye o paşeji sedama halti urartuyan da beguman meruf merak dike evkala hani binlerin heca hatta ses sal berici hatip karanin dema Osmanlı'da şu baş hatip karanin diyarı hinek avahiye ve dama davili hati zedekirin nasıl ki mehye de vejim zaxanaya xarpetide لگوری کو آگاهی وی دامل و دری چند حب جیهن کو حتی نهاد شاپمنی دقیق نهاتی بیستن هنن سه چهار حب تونلین خف هنن هنجی نکولانن به اوی به جهازن به رادار مداری فلان کشف کری یا که ابن عرده او جیکا مخواست وکی مزگینه که باره پاره بکه جخوا کلی وانی نه پیکانه کو تونلین ده جنابا کلی در که در وی کلی تونب نه پیکانه شخوا او تونب تونی یعنی او تونب کلا تونی اجاره او دواره هانه هند بینه او سه مهبره او جی خراب بو يعني مخابين لهلاد كهلا باشور روجلاتي كلا خاربتي بله بینه هجار وشا كلا خاربتي اف هين كولاندن بردوام دکه و ام ویاج باش پید زانن گر خباتا و در یا کلاندن به انجام ببین در حقا پیشین ما چه خالتی ورار توی چیزی هوری میتانی ده امی هەگەر ئەم هەورە نەمرن ئەمێ هەورە شاهدیاوەیەکی بکن و ئەوێ گەلێک شۆپ ناو و نیشانی وانژی دەرکەوێت سەر ڕووی ئاردێ بەر ڕۆنکاهیا ڕۆژێ بله بینه هجا هر کم ناو کلا خارپتی دگرن ام چاو تشتین شوپین بود کردن شوپین کو جن شر و جنگی گران لقمی ام چاو لوان دکردن نه هند بینن لراست من یک دو دو سه چهار پنج شش حب گلی توپه هی وانش کبره مرمره وانی گروبکی بوانا به منجنی قیج داوتن حتی کو دواره سوریه خراد کرد خود زانه کری نکریه تری نکریه حتی کو اف کبر بکنه به دواره کلا خارپتی بروخینه نهال هلاب نچه پجید سه هنک آبایی هنن ویدری هن خبات هی بینن هجا ایرو بخت ملی خست جیه کو خبات کلان له به تقاض نهیل تک وی کشانی بکه له ایرو بخت ملی خسته ام راحتی کشانه خود کن يعني جيكا كشانك بالدستور ازور ببيجم دي سالفراج ام قلت توبات بيني هر وهذا بني فيدري قال لك قلت توبا هنن چیلاخانه هاتیه دیتن حتی نهاتشی کل وی بشی هاتیه دیتن هر وها برهمه بیزانسی و روماجی هاتیه دیتن بینرن هجاود بینن دیسا یکو تملی تشتادات یعنی پیشین منن و یه شهرستانی وکیدن هاتنن ام ببیج شهرستانی ام تشکیدن نبیجن هاتنن تشلی زده کری یا هنکا خرا کری هنکا ویران کری هند بینش گله توپا عیانه کو شر و جنگین مزن ویدری قومی دیشا غیره دوی هزار ساله داوید پر شر قومی تلی بینن هجا نها گرامه بردوام دکه لی تدی دست پیکی مگوتو یه کتملی وکیلات نه جاره چندمینه از دوباره دکم و از بنوی بخزینم یکو تملی وکلا هانه یا خارپتی دانی پیشه ما هوری ملکار میتانیجی جبر کوپرد
belgenin diroki de o navi huriyan da bası böyle mitan jid haman demede ve adnigari de serdest bu. Binerin heca leder dora derve vekale rolyefek kevreki embejin 2 metre 7 santim dereceyavi 2 metre 1 santim ji berayavi hatta ditin ku ew rolyefa hane li ser vî sêwirandinê şer û cengê ê mirovan yên quleyên bi teker bi maran heye. Ewa rolyefeke gelekî balkêş e heger derfetê me çêve em ê wêneyê wî bînin ser ekranê we. Hûn dibînin em yekser qala 4-5,000 sal berê dike dîroka a vê kelê. û pêde em pê ditin 3,000 sal yan 2700 sal berê dîse pêşiyê me xaltî û ratûyî şo anî teşeyê herî dawî dayî vê derê. Bînerin heja ku mirov hêdî hêdî pê de tê êdî Med cihatını vedere, Pers cihatını vedere, Roma, Bizans falan. O hatta em vejin avan şarstaniye ve dama davi 1000 sali davi jxwa diroka ke geleki nezike. Hatta 7 sal bere binerin heca ev kala ava buyu. Naha serpehatiye ke der dora 7-5 sal bere li vedere qawmiye ez xwazim wa ser bu were par bike. Te gotin ku lugori stranên dengbeja, lugori ku mej stran dengbeje xwe ورگرتیه هفت براه بودن برای مزن احمد یه بچوک محمد اوانال در دورات درسمی ظلم دولت عثمانی ناپذیرینه لوماجی ایرشی قراقولا دکه و قال قراقول درخینه هفت برانن وکی هفت شهر و هفت لنگانن دولت عثمانی دکونا کسری بوان در ناخه لوی درجی که دوی کلا هانه رشید پاشا هایی اویا والی هرمی بویه و خودی رستکه قال کی مزن بویه خبرش هر هفت برار دشینه دبی وره تسلیم ببه ام دسواناده سوز بخت ده هفته سوز و بخت وی وکی هرجار لی خوشکه که وا هفت برانا هی ناوی زینب خانم بینرین هجا از هم آوا سر ببیجیم شوار نکلدری بکم هیویدارم هون استرانه ویجی گهدار بکه فادلی کفراگی جدی بیجه و روزدا جیکا وکی کرتا و آوی استرانه دی بیجه زینب خانمش برای خورد بیجه نچه بخت و باوری آنتو نگی وی و تشکی بین سری و لی حد برا دد سر هف دد بر هف دبی حتی نهاش خو ما قرا خلیوان ویران کردی در با ما سروان اوای او برمدگاره تش نابه هر halde bir tişteki neke var hasıl te Reşit Paşa'yı min ve çerdike her had bira digri dibe ya hune xuşka xo Zeynep bidime ya cezayı kujum her had bira dibe nabe em kan bindesiye de xuşka xo bidete ancak em berdin em serbestin Paşa me bir yarda hakime dame bidime ne dam nadın o varjidike Reşit Paşa her had bira kuju le وقتی که هر حد براته با رشید پاشا دوار روزانه ده کره برایوانی چوکی محمد کره جر شد به سروکیه زینب خانم چرد که وی کره مزند که پرورده ده که رشید پاشا جیکا کلپوخی بویه او روزکته کره برای بچوک محمد برازی زینب خاتونه یا زینب خانم شور و مرتال خو د پیچه او د کوي دو رشید پاشا گلوه تولا باوی خو اپی خو هلینه اون حزکن دوام و سرپیهاتیه هون جستانه دنگبیجا جدوی دنگبیجا ببیزه افجیکا سرپیهاتیه که کو در دورا 105 سال بره لوی دری قومیه مخواست ام جدیروکا 4-5 سال آوی کلی بگیره حتی 105 سال بره جی هنجی دیسا برخودان هبویه شر و جنگ هبویه بیبختی هبویه میرخاسی هبویه و حتی رجا ایروجی مخابین هر بردوام بله بینرین هجان ها ام لهلا روجلاتی کلا خار پیتنه نها ام حزکن به هفره و هنکی بری خاطر جاخوش بزیورینه لدرو دوره بنرکا
li der dora kala xarpetê çeheyê çitûneyê dîroka nêzik de ya dûr de em wahnekî car caran tûj dibin di her dîroka dûr car caran em tê dîroka nêzik ji ber ku li der dora kala xarpetê gelek serpêhatiyên dîrokî qewimînin. Li ser meselê li rojhilatê kala xarpetê gundê Hüseynikê heye. û ew straneke gelekî melûl ji hêla Gorbihişt Ehmed Qaya ve distirê ew stran li vî gundê qewmî de dora 100 sal berê wan der doranayê. Lütfî heye Lütfî bek ew ya müdûrê telgrafxaneyê ew xwişka xwe Atiye Xanim bi hev re dijî li gundê Hüseynikê. Her roj Lütfî tê vê qesrê tê kelê telgrafê heye ji Musulê ji vir de wê de Falantînê tê dide rêveberiyê. Lê rojek tê Lütfî li riya vegerê dilê diqulipû û dimre. Xwişka wî vê strana Lütfî bek Hüseynik'ten ez Hüseynikê derketim rê û vî awayî Ehmed Qaya dest pê dike ew stran û ew serpêhatî li gundê Hüseynikê yê bu gundekî dîrokî yê qewmî ye. Her wiha di serî hildana Şex Saîd de birayê Şex Saîd tê gotin li vê derê civîn kiriye ka li der dora xarpetê em kanin çi bikin çi nekin bîyo alê xwe de jî ka ev gundê Hüseynikê di dîroka xarpetê de xwedî roleke mezin e û di gelek belgeyên dîrokî de her wiha di strana de jî derbas dibe. Bîner heca hûn dibînin rojeke xweş e rojê payîzê yê lê heşko me rojek ji biharê dizî ye. Di rojeke wisa de em li kela xarpetê digerin. Niha em merak dikin gelo li wî girêhanê em wextê li wê derê li kela xarpetê bîne re wê çawa xuya bike ez bawer dikim hûn jî merak dike. Werin em hinekî îja ji nava kela xarpetê bi dûr bikevin em herin li serê wî girêhanê ji dûr ve li vê kela wekî hêlina têrekî baz ku li ser kelatekê hatiye vekirin em hevre wa bi çavê em bêjin mirov ji derve de tê li kelê binere ka bê çawa xuya dik. Bînên heca vî sê salê dawî de di ser ew kolana arkeolojîka di ser hatî kirin hinek berhem hatiye dîtin. Derfetê me hebe nizanim vana bizê de lê me xwest em hema wanî ji we re rave bikin. Wekî destar tê xuya kirin. Dîsa wekî cir heye ew wekî cirmê ew ê heye dahûn kutanê yan jî ka ev vaya jê dibêje hawan Tirkî em Kurdî jê dibêje cirn yan jî cirm wanî tê pê nasekirin. Evana vê dema dawîn hatî dîtin. Hema li ser rê erdê lê gelekî kûr e. Çend metra divê bê kolan da ku xwe bigihîne ew jêrzemîna jêr ya ku kelata bingehîn ya make kevra bingehîn a kelê. Vele bînerin heca niha em li dora kela xarpetê doş bûn. Heta ji destê me hat cihê ku di zefta me de me dîmenê vekişand digel dîroka wê ya ku xwe dispêri 4-5 sal beriya niha me bi hev re par vekir. Niha li vê derê îdî em dixwazin hinekî wa derû dora kela xarpetê hinekî were rave bike. Bînerin heca li
لباکوری ما درسم هیه هروها بنداوا کبانه هیه لباشوری مجی آمد هیه لهلا روجهوا هما بیا و روجهوا باکور بیا لید کبه ملته هیه دیسا لروجلات مجی چولک هیه کلا خرپته نها سه دنابرا سه کوچکیا سه بنداوی مزنده یی یک جه گولا خزاره یه چخه او لجری مدکوه دیسا بنداوا کبانه لباکوری مدکوه هر وها لهلا روجاوای ویجی بنداوا قرا هیه نهاج روشا کلی تی فهم کرن کو اف کلا هانه دو وقت خود لجیه کی چوا استراتژیک بینرین هجوان کلانه هانه به تایبتی مدسپیکر جیگوت و نور مقاله چکر مقاله پاخر کر مقاله صفر کر پاشه برونز مقاله yani پیش 2000 سال د سردما پاخر شده ایدی برونز دیدین پیشتی و 2000 سال شونده چت دیدین و جاری حسن دیدین yani سردما کالکولیتیک دبیجه او سردم 7000 سال اوور و دسپیکریه yani دیتنا وکی پاخر صفر لوی دری هاتی دیدین لدر دورا خارپتی آتی دیتن و دری لانا حسن بو هگر ور بیراوه مل برنامه خویا کلا ربطی لدرسمی ما چی دیتو بو ما او حسنی حلاندی مرابری وکرو بو جبر به یکی گلکی گرین بو او شهرستانی کل و دری بجی دبون 3000 سال بره 5000 سال بره 7000 سال بره اوانا بتایبتی گرانی دابو سر هلبرینا پاخر یا برونز یا حسن دنابرا وانا ده هما بيجي حج 2000 سال جاركي اوان معدني جرينج دي جيانا مروفاي ده رولك قال لك جرينج ليستي هاتي ديتن والفاندر دورانا هاتي كشف كرن ما قلتبو كلا خاربتي دسبي كده وكي چارشي خلطه يعني وكي چارشي كلتا كوب خوري زماني هوري دهاتا مانيا باجاري دناوا سوراده بله چارشي خلطه يعني كلا خاربتي حتى جدس مهات مديروكاوي روشاوی استراتژیک مواره پر وکر بینرین هجا اف لویالی هل سر ملی من چپی هگرون ببینه او جی کی دواره که هاتی هلوشاندن افسیم هبری مخابل هاتی هلوشاندن نها روشا کلی کولوی درده باشه خویا دبه سر هندکی خباتی آرکولوژیاتی کرن لی گلم پری هین نهاتی کولاندن جبوکو باش ور کولاندن yani خباتاویا کولاندنی آرکولوژی به انجام ببه دبی او کنداله جور همور رابه لورا ویا گش آخه او جی کا خود زانه اوی نوا چند ساله ده به انجام ببه بله بینرین هجا بوی اوایی ام هاتن داویا برنامه دیروکا و شرطی نها ولاتی me کوانا زیرینه براسی جی کا اف معدن دجیانا مرو وحیه ده هاتیه دیتن وکی زیر زیف پاخر دیسا برونز حسن و حسن جی پولا چه دبی اوانا دجیانا مروواتی ده گلکی رولک مزن لیستیه اف کلانی هانی جیکا به وی رولا خو به وی رستا خو گلکی تی نقاش کرن گلکی د دیروکه ده وکیل کولنر آرکولوگ و جهانا آرکولوژی گلکی لسر سکنه امروز دی گاشن داویا برنامه دیروکا و شرطی لخرپتا رنگین حتی هفته پیشیامه امل جیکی دن خیرات نوا بکه حتی به چاقی ببینه نوا خیر خوشیه ده بخاطری و